are many ways in which you can compare Bertsolariza to other improvisational genre in the world, but at least in my experience, I've never seen anything like the scale of first-hand attendance at an event. Here are 13 or 14,000 people that they feel they need to be there. Sua da problema, zenbait basorena, edo jakidena berotzen duena, eta bi begiradek sortzen dutena. The audience is made up equally of males and females, old and young, people from different walks of life. This is unique. I first was introduced to what was going on in the Basque Country firsthand in 2003. I don't know of any other way in which these contest genres are organized over 4 years to produce a championship. Bertsolaria da improvisatzen duen persona bat, beti ere entzulego baten aurrean bere pensamentu eta ideiak azaltzen dituen persona, ezta? Askotan personaje baten paperetik jarduten dugu, gai jartzaileak hala agintzen diguelako, ezta? Ni Bekeko finalean 8 orduan izan ninteke Obama, handik 20 minutura izan ninteke bizikleta zahar bat, handik 20 minutura angulero bat, handik 20 minutura atletikeko jokalaria, eta handik 20 minutura maitale despetxatu. Hoien denen papelean kantatzen duen ordea, nire kasuan Andoni Egaña da. Eta entzuleak oso ongi daki, maitale despetxatua ari dela, baina Andoni Egañaren galbaetik, Andoni Egañaren filtrotik pasata gero. Eta jolas interesgarria da hori. Iluna barra, helduka, etorri naiz, ihoi dudan modura. Lairarora la loi lararola, lairarolo loro lore. Bertsolariok pentsatzen dugu bukaeran esan behar duguna. Eta bukaeran esan behar dugun hortatik eraikitzen dugu bersoa. Gertatzen dena da entzulearentzat kontrako prozesua dela. Entzulea hasten da hasieratik berso entzuten eta ez daki bersolariak nora daraman. Bersolaria bai, bersolaria badaki entzulea nora daraman eta berak nora iritsi nahi duen, hain zuzen aldez aurretik pentsatu duen puntu hortaraxe. Atzeko zaurera egiten dugu beraz. Laidi dola laroidare, laidi dola laroidare, laidi dola larolare, laidere dola dolare. Hori baina igual monotono egia izateko arriskua dauka.